Hello everyone, welcome back to my mini blog. Tini hingke bellai special day. Tini ang ani cousin ni wedding go thangnai hingke aro thangna ni bagi no iko ang pink color ni rignai set no kannai. Pink color gani always favorite no te orignai nang bellai kheno sabu sajago. Hingke tabuk first to kannai ang obala no aboni ya golo kannai. Saka angka most of the important Hindu culture. Hingke aboni ya golo kannai o churi kechak no. Iko naidi oboni design kisa kaham ke funoga no oboni ungkologo hingke two lines ni design khaijak hingke saka kufur kanoi churi kesa kanya hingke abo kuno khepanusi musangya ke oboni ya golo hingke necklace ni set o earring no ang kannai iko necklace bo kansinai ko kanbai kha tabuk hingke ang mongolsutra kannai mongolsutra angkha abo kaisa symbol of love husband and wife ni relation bonding tei sindur bahaino belai ni important husband ni long life ni bagi ma fulti pu tei tip fulina kainke tabuk khe bkhnai khalgrana tabuk to masing jorani bagi bkhnai khengchali phani yang thang tongo bat teisa koloma sopai khe o bkhnai no khajo kiting khasni khawi phansi kolom lai marang layano ke oma haike kaisa photo click khaika oboni ya golo be kaisa missing tongmani obo bahaino nakha so nragani final look bahainang jakha tei jota hingke ang obno kanai hingke tinin bagani mini blog asonong sinai jatono no hambai paithak jora nai tongma bagai bye.